Shalom mamre, menjuah-juah, salam sehat man banta krina. Mera-mera semangat dengar kam krinar bahan PA, gia i rumah masing-masing. Cana pengarapan kami, ola min lit si tading-tading, siya iyahan min kam guna ngorati kata di bata, si jadi palas PA ta minggu eda. Mari dage si oge, kitab Galati 5, ayat 10 telus, ayat 10 5, si jadi palas PA ta minggu eda. Galati 5 ayat 10 telus ayat 10 5, mari si oge ras-ras. Karena kam o senina-seninangku, kam go ipilih di bata gelah bebas. Tapi jagailah maka olah kebebasan duai jadi alasan. Sirbanca kam ikuasai perukuran du secara manusia. Tapi berela maka keleng ate jemba-jemba kam guna si sampat-sampatan. Sebab kerina undang-undang ipersada ibasada pedah, kelangilah temandu manusia bagi kam kelangi dirindu. Tapi adi bagi rubia-rubia perbahanan du, si karatan dengan si atahan kam metenget lah. Adilah kam metenget nandangi kerenap me persadan du. Sejenda kata di batas jadi palas peata minggu endah. Mamre sini kelangi Tuhan. Apai kam tupung kitik-kitik dengar marenda megati main layang-layang. Lit kap lagu name, tepung kami kitik-kitik dengar marenda, lit lagu karena layang-layang, si megati i endeken i rumah sekolah. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ibas jabo orang tua kami, sadangan caturang kami. Ia hobi kel main layang-layang marenda. Sana tiap kencap berhasil ikabang kenal layang-layangnya, la tanggung riah na iakapna. Kami pe meriah natap-natap sah. Bagai kenca itatap layang-layang ku datas, redekana redauhna ia, canah becile idah arah terunari. Tapi perlukan izai keahlian, segelahna layang-layang si kawang dawendai, la leong. Kair tina leong, la retap na lina. Lit telu hal si bancir bahan retap nali layang-layang. Si pemenang adi sangkut ibas batang kayu. Si perduakan adi si kawi teniaras layang-layang kalah. Cana si petelukan mekap adi meriah saakap la gejap tarun natap-natap ku datas nggo keri benang ibas gulungan. Pernah kang jadi pengalaman du mamre? Kai dage hubungan na layang-layang ras PA mamre ta minggu endah. Lit persamaan antara layang-layang ras kita kalak sirkini teken. Ibas kai mari siorati lebih kata di bata bas kitab Galati ena jenari kari sita bukan jawaban nah. Mamre sini kalangi Tuhan. Siata maka Rasul Paulus buen ia ngelaken kata di bata beritakan berita si meriah mankala si non Yahudi. Cana pelayanan Rasul Paulus si pemenape ibenakan ibas perpulungan Antioquia nari si ije mayoritas kalak Junani. Engkai arkite-kiteken Rasul Paulus enda latar belakang na emekap tubuh ikota Tarsus si ije emekap ingan perjumpaan dua budaya. Emekap budaya timur ras budaya barat. Helenis ras Yahudi. Helenis emkap Junani. Cana ia ngo terbiasa gelu ibas kemajemukan. Adi siu kuru-kuri, hal enda harusna jadi kiniulin guna perkembangan berita si meriah. Reh teremna kalak si teman Kristus. Tapi ibas kalak Yahudi jadi masalah. Engkai kalak Yahudi memegang prinsip guna baci ngaloken keselamatan harus patuh nandangi undang-undang Taurat. Ijanarikin undang-undang Taurat
Mekap undang-undang si isehkan di bata man Musa guna ipatuhi bangsa Israel selaku bangsa pilihan kenca ia darat perbudakan i Mesir nari. Kerina aturan-aturan ibas undang-undang Taurat jadi patron geluh kala cahudi. Sana prinsipna kala sila dalankan undang-undang Taurat ladat bagin ibas keselamatan isi ibreken Tuhan. Semaka kala Judani singgote man Kristus dat penulakan ibas kala cahudinari. Kita-kita ia landalankan undang-undang Taurat terkhusus ibas hal sunat. Enda mesti mewarnai pada Rasul Paulus man perpulungan i Galati enda. Khususnya adio gendu bindu 2 ayat 15 ayat 20 sada. Semaka Rasul Paulus nekankan arti kebebasan situ ibas Kristus arah ogenta senda enda. Yesus Kristus arah kematen ras kekekenna enggo nembusi dosa manusia. Semaka kita kerina lanai ndatkan hukuman ibas di batanari melainkan enggo bebas ibas hukuman Alu kata si deban kerina kala site datkan kebebasan, keselamatan secara cuma-cuma. Bebas ijenda dalam arti bebas ibas ikatan dosa nari, bebas ibas hukuman di batanari, raspe bebas datkan ingan keselamatan singgo isikakan Kristus. Subuh kala cahudi bagai pekala non cahudi. Subuh kala si arsunat bagai pekala si arsunat lanai jadi soal. Engkap si tekankan Rasul Paulus ijenda man kala Kristen igalati paksa si Gelah na olah salah memahami makna bebas. Labo bebas erate-ate, labo bebas gelah baci bersenang-senang ngikutkan perukuran manusia, labo ka bebas dalam arti menindas kala si deban. Sikaratan sia tahan ninandaize segelahna memuaskan kepentingan pribadi melainkan bebas makekan kesempatan si berikan Tuhan gunang gelu si sampat-sampatan gelu ibas kekelengan ibas ayat 10 telu lit ije kata keleng ate si bas cakap Junani emekap agape artina keleng ate sila arsibar. Keleng ate tanpa syarat, keleng ate singgit ngalami salah. Bagi keleng ate di bataman manusia. Lid istilah sideban ibas cakap Junani kuna ngatakan keleng ate. Emekap pilia. Enda nuduhkan keleng ate sapi-sapi manusia dalam hubungan persaudaraan. Ada hubungan darah. Maka di luar daripada itu lah termasuk pilihan. Sadanari istilah si deban guna nurikan keleng ate ibas cakap Junani emakap eros. Eros menuduhkan keleng ate ibas hubungan lawan jenis. Kelengar kita kan lit ketertarikan fisik, kelengar kita kan lit surah-surah. Tapi jenda ipakai istilah agape. Alu tujun gelah kalak Kristen kelengi tanpa syarat. Laboban kade-kade maka keleng ate. Labor kiteken lit sura-sura maka keleng ate. Tapi keleng ate tuhu-tuhu sila arsibar tanpa syarat. Desken keleng ate di bataman manusia. Maka tegaskan Rasul Paulus si jenda ibas ayat 10:4. Kerina undang-undang ipersada ibas ada pada emakap kelengilah temandu manusia bagi kamu kelengi dirindu. Kembali kata agape dipakai di sini. Dage persingat Rasul Paulus sekang membantah genduari. Temata emakap gelu ibas kekelengan. Kebebasan man kalak site siturikan Rasul Paulus ibas ogentai dandai emakap anugerah pemere di bata. Kelengate di bata arbahanca atan kita mudah ngalaukan kebebasan tapi keselamatan Lana itak-takina dosa nini tanai. La itak-takina dosa-dosa anta marenda. Kerina kala singgit bertobat i alemina. Ugagi marenda gutulna
uga gia marena meluat na, uga gia marena genjeng na sekala jelmae. Asal git ia bertobat, ia alami di bata. Datken kebebasan tapi keselamatan si tuhu-tuhu. Lihat ada pengalaman sekala mamre. Nina marenda tupung yang udah dengar. Megati kel yang lakukan sila benar. Arjudi, naki-naki diberu, nokohi kala, ngelawan orang tua, bahkan git make narkoba. Semakara pengelakona 2 kali ia masuk penjara. Tapi kencak ia bertobat, kencak enggo ia jadi mamre, menyesal tuhu-tuhu ia. Itangisina kerana perbahanan nasinai. Cana sadan cesura-surana. Anak-anak si pelimikan Tuhan ku tengah-tengah cabuna. Jadi anak-anak si bujur min. Ola min gutul bagi ia marenda. Adik kami sungkun mamre. Mungkin kini terjadi. Adik bapa nanai gutul bacikin anak nala gutul. Kalak si tuhu-tuhu robah. Sila nai mulihkan kudalan si gelap. Tentu ibabai na seisi jabuna gunar kemalangan man di bata. Otomatis anak-anak pe tumbuh ibas kegeluhan si kemalangan man di bata. Sebab anak-anak enda kitik-kitik nanari pe biak nekin musih rusur. Adi siman usihan na pe tutus artoto tutus kongke pustaka. Tentu ia pe tumbuh ras berkembang jadi anak si tutus kam. Mamre sini kelengi Tuhan. Selaku manusia si berikan akal pikiran, memang kita punya kehendak bebas. Kita labo ita padi bata guna jadi boneka. Tapi dia lid kehendak bebas. Lid kusur kata ajar guna jadi persingat man banta. Gela tetap erdalan ibas dalan si benar. Termasuk kata diwata si basware si sendah enda si jadi orang tentang. Maka mari si pakai kehendak bebas ta guna ngelakokan kai si ngena ate Tuhan. Guna ngasuk ngelakokan si ngena ate Tuhan sadang enca kuncina maka malang man Tuhan. Si jadi kunci kendali ta ibas ngelakokan kai-kai pe. Pas bagi layang-layang dai ikabangkan angin kujah kujai reh dauna. Tapi asal ikendalikan alu mahuli, tentu tetap terarah layang-layang laleung. Labu retap nalina. Tapi ningok kenca kehilangan kendali, ijem layang-layang dai, redekan redona lanai idah. Ngo retap. Lanai terkendalikan, lanai terarah pe perkabangna. Kita pe bagi ading go lanai lit kunci kendali bas kita, lanai lit ukur sir kemalangan mandi bata, bebas kita, bebas rate-ate. Semaka lanai terarah kegeluhan ta. Redekana redona res di bata. Tapi ijenda kita ipersingeti Tuhan. Ara palas peata minggu enda. Marilah si pakai kebebasan tapi keselamatan. Si berikan Tuhan man banta. Guna tetap ngelakukan kasih genate Tuhan. Geluh si sampatan. Ras kalak silik sekelewet ta. Khusus na ibas masa pandemi indah. Reteremna kalak si redauhna ras Tuhan. Arkebaktin ibas rumah masing-masing ierti kena libur. Semakan libur ka ngoge pustaka si badia. Maka reteremna ngekalak si geluna susah. Erkite kan ngoradauna ras Tuhan ukur na pengong labu. Rekotengan dalani masa pandemi indah. Maka marilah kita hadir guna jadi berkat. Menkalak silik sekelewet ta. Kelengilah seisi jabuta, kelengilah teman ta seperpulungan, kelengilah kalak silik sekelewet ta siman sampaten. Kita nggo lebendatkan keleng ate Tuhan. Keleng ate silar sibar, keleng ate sila bersyarat. Maka tugas tagen duari kap neruskan keleng ate Tuhan guna si bagikan man kalak silit sekelewet ta. Kelana kegeluhan ta tutuh si pake guna permuliakan
Tuhan. Amin. Tuhan si pengasuh kita nalankan kata